Hadin ke jingdawa jing samla puli ke jawai politikening ya ka jingdan kam bandan ya ka madan ile kai football bat kumju ya ka madan basketball apo ka te ke jaka puli menta ka si balang khat artarik unai wing arhajar san uma wailat miki shilaw le jurib dale dehi ki artli ki jaka ban shnai ki te ki madan ile kai Agani ke sengi menteri ulah kular ban penyo ikite ki marani le kai da ka bakentu chief engineer ban pen kre na dong shedong ya ka estimate ban yo sanction pisai kite ki artali ki madan ha jowai politikening da ka ba ong ba ka kami le kai sports bat ka pule puthi ka dei ban ya lang ha ka jo ka por Haka jing ete bat ki tiar gitar ki badan kam na ka benta ka rukam aji kai hapo ka te ka jowai politikening menteri ulah kular ban le ya ka badan kam kat kum ka juk bamenta bat ban ya kran ya ka ne bat ka sorkar jila na ka benta ka jing bha jing mian jong ki politikening ka haparo ka jila Kumbalong minta dan kamban wanra segi weide ki lan puli hapo ka jowai politikening kanang baki samla puli kin yo jing mentoy ong menteri Henry ka badan kamenta day banyo shwai ki jingte infrastructure ki babyang namar ya ka ni ka jing puli diploma ka sorkar kla thrang e apan penkiu ya ki samla puli hapo ka jela bat ha ka ri hi paro away Mun may baraket bay thảo mo biang I thảo per tang mun may yo sa kanit ki existing space to mun may bo accommodate kana riyo la duwe mun ten man yi da du ni yi mun mala haple ni sarun ye gayi tang mun as yang focus to man gayi kana te ga VIP P1 sel no ten yang man ka por the P college no program ini By this time you should put your effort. And I know the contractor have so many work. But I want to see, I'm the sports minister. But the work on my constituency is not done in time, then forget about it. So just that, please make sure. Yeah, just please make sure. No, just inform me. I want all the work should be done on time with. So the contractor, they said there's an issue with the cement. I said within a week we should be able to. Issue because of this. Okay. Yeah, because of that they cannot, because they have to do with the OPC or ordinary Portland cement. That will have, it's not available in the market. Okay, because, like as of now, what the completion was supposed to be when? The work order is January 25. January 25. Yes. So as of now, can they complete it on January 25? No, the work order date is January 25. Ye perdi ke jing kelam yong ile hadir wala inspect ya ketuka workshop ke yoki khamtam he jing to kanika automobile semua te depan senyau ni yang yong hinong hikai bat kam jo le ni yang kena wa kam lai ke por kan ni dio pika teknologi dan ku tadi yo beto ki existing ki tiar tu train ki to man rim ni tada nga to yang nga le man go sin ko nung kong yo senyau ite tada assure ki le wo bodin halor kan ni wo ya kelam ba ka sarkar ne ba kan ni tengah ngajan to ka isu ko yang ko jwai politik ni henry politik wi waro ki politik ni ki em po ka state be kalian te kan ni to mot ki isu ora man mot ko man dia waro ka state te ya kan ni le ngas nyau komen ni de yo tip mo ma de han pia mam line ni tam yo tip tas nyau komen de yo tip te kan ni le man go very serious issue ko da ra wa ka ha ka sarkar ko ra wo ya kelam khnang wa ki khna ki yo ki ka training ko kat kam ka juk ko kat ni The head of the polytechnic, the demand. Tuan kong ini ba nga hadin ka jing line inspect yung nga por em estimate committee le de yo line inspect ya bon teliki polytechnic ko em under construction ko de dep ka the hai tu por de chen mi to wa ka government hi de perchang ko u bo eki course at least area wise to ki won go em hajwai de bo de ki shillong bos ki won em tura tam kam te le ki puni khnang wa mut yo adjust ki khnang yo lang te Henry sang thu I hajwa hini la nim to dukat hajwa la gi vi thau la expectation to wa mai sa to pon bon ki courses khnang yo man jung to ye ki khna tang sang thu ini tang ni la ngarang ya klam mo nga le personally dang klam yo principal wa kamon la da wan ra chu tang ka pi ka ko flag na liam yo to tang kat ni la mut ka existing infrastructure mut mi ba ko mut we ya ka te chakri ya kita kuda em chua le tenaga yang mut ka ni to nga to ka infrastructure real issue tenang kong snyao chua stang ye ta ki new courses em ka mi infrastructure ko biak
แต่ในที่ดาวจันก็ main challenges ที่ต่อยงอีต่อ first ที่ต่อ infrastructure แต่ยังกันนี่แหละดาวยังกำลังมีให้วันเป็นตาต่อกันนี่ต่อก็จึงทั้งจึงอังงูเดียวกับสรการบัดคำตำหากินนี่ก็จุกกันนี่ทันได้ยุยต่อกันนี่ก็ technical และนี่ก็ diploma และนี่ skills ต่อ importance พานั่นดูกับ central government นั่นดูกับ state government แต่ definitely ยังกันนี่แหละงานดาวบทเด่นดาวยังกำลังมากับสรการผู้ทุลันแล้วก็มันว่าเย่และเย่ at new courses rangkat with required infrastructure required manpower rengkat-rengkat ke education ke sports le MKAM dekat buat MB ke football ground mem basketball gi te ye kate le dalai inspect dalai pai ye ki thau waro tadem da penyo yo chief engineer to ula da pai de yo da pen review estimate taknang na leng yo ngayo yo no boden ni mentau penyo sanction perkam jo le yo penchnai kini ki jing MKAM yong ki kena school te hejo ipor la da pensnyau ki mlu malai jing MKAM po ka kam tam kama juai politik ni la da pensnyau ki le jing MKAM ne yong kini ki equipments ki tiar mo ha ki training ki pair yo ki we mai tai ter lai pai le ye ki hete da lai inspect le ba hejo ipor la da yo boden ne mentau penyo kini jing MKAM kenang yo ki jing kai ko met ko ba